Hakastep jong ka khatway tere ko nai lor ar jar ar sau hakapo komba shib je khandru we ye men step ki pulit ka no po ke le jing tip halor ka jing sha lute ka bala don kti hakawi ka kali bolero ka bala kit ye ki do kha kani ka kali ka bala nya daw abu sadal ukon jong eman ali batu dil dar hussein ukon jong abdul kudus bro arnot ki dei ki besong ki basa asaru chala ka badan hab marikaun district asam bat kilawan ban bada ka kali alto ka bali ka badan yaw number AS0W FN Sau R0R hakithan sang bangla layatu bagi teki rona kila tombor ya kita ki breu da ka bala tu ya ka mobile phone par ya ka pisa ka jongki Maria yo ya ka kai pot ki pulit ka nongpo kila penlong ya ka jeng khandra marmar hadin khandiat por bat ka alto ka bayadei bat ka jeng batai la yi baka dan hajan ka snong paham sim Nakaliang sub inspector USR marak bat ka kan hun jongu kilabe ya ka kali bat hadin ki la khanglat ya ka hajan ka karkhana jongu uwe na ki ubla tip kartang kumuri ki tangsang ubla syakam hak te ka jaka kadba uwe pat Mustafa lingdo ula pat karat na ka te ka jaka hadin da ka jeng yarap jong ka kan hun ka bakrpang jong ki pulit ribhoi bat ki personal CRPF Mustafa lingdo ringkat bat arnut ki we pat kila suba ban yo kam la register ya ka kaisa thanat no po police station bat ka jing toket ka babnya kadang ya shakamat kibala syak kem kila kentup ya Mustafa lingdo bala ar police nam karta banda kishnong umleng kadaj nong po ribhoi district nanta uring ki tangsang ar pendrus nam karta bana sajar nong po ukershan bor marwen ar po ar nam karta uba nakashnong mauro no po badu syam warje uba ar penyos nam karta naka umsning proper Kitia kiba ki pulit kala yo bat ki kenthop ya kali boleno klamu number plate kawi ka kali altoli kabadon yaw number AS0EWFN Sau R0R Henry utli ki mobile bat ka pisa ka ba Henry hajar news pa san pheu tingka kadba ka jing toket halor kane ka kam kadang ya shakhaman Hagini ki arlai benai kila bun hagini ki complaints bangiyo kamtam ni ki driver ki ba nya men mi ki pick up ni ki truck ni ki bagi don ki brio ki bawan bangi on ki ba le robbery ki wan ki pensange kali macam ki show kita nang tu pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhia ikani nang ta ni na man ki station ni na pha ba kin le bagi mobile patrolling te menen kami ka jia kumta hi hang ni hajan shan bangla kadon goi ka pick up ka ba ke bawan asam jadi ke bakit dokha ke bale mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver baru handiman nang ta ki yo ban tu ilo bisa ki mobile phone yo ki kita mesti di mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nang po PS nang ta ke special team ya patrolling borok kanang po an ni yo pendidikan ga kawai ka kali hang ni hajan paham si te hang tu udan we accuse ki mot ban pet we accuse hang tu hiu syabat ko jeng ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa lindo yo ban pet te ya be ki polis te kumba adin stengin tai ki yo ban kem yu li pet hajan ka garaj ni yo ban kem te kumta ro supply badan sa armut ki badan lang te kita armut ki kerteng ki Krishan Bor Marwen berusia muajiri te kita arni aban ken te uniu reki tangsang ber Mustafa ki kita nak kali ka alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pade Krishan Bor Marwen berusia muajiri kita nak white baleno kata abang dan nama plate sebab sawon ila syakem te nila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint te kumjuk minta kapor nila yo FIR on driver te ning forward iki thana te nila yo Mustafa udeu bangila yo jingte udeu breu ba bun ki case register ju ha samro udeu habitual offender hi mamlin mantu de kagara chung minta nginang ong mantoket manginpet kibon ha ki bike ki kali asam ki bangi yo i hang to garage tingin dalayo ka kasri chung ninsa baik ban le ba search tingin suspect pa kila pende bagi ni kali ki batu na asam nang tu bade bagi si imat ki sira ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan bahas kemar
Sementara kita mutahi bang ila register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layak ke custody kan saya akan jitong ke cepat.